Mu gihe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo intambara ikomeje gukomera, kuri ubu abaturage bo muri Kongo bariye karungu, bari gusaba MONUSCO guhindura umuvuno ikarasa umutwe wa M23. Ku rundi ruhande umushoferi byavugwaga ko yishwe n'umutwe wa M23 bigatuma imihanda yongera gufungwa, bitunguranye yabonetse ari muzima. Ku rundi ruhande Amerika yiyemeje guhiga bukware umukuru wa ADF ku giciro gihambaye. Aya ni amakuru aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC. Wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona amakuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5. Reka n'abatindiye dutangirane n'iyi nkuru. Ku rundi ruhande umuyobozi w'umutwe w'iterabwoba wa ADF ukomoka muri Uganda ukorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yashyiriweho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari y'Amerika ku muntu uzamufata. Uyu muyobozi w'uyu mutwe w'iterabwoba uhora wica by'uruboza abanyekongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamushyiriyeho igihembo cya miliyoni 5 z'amadolari, ni ukuvuga miliyari 5 z'amanyarwanda ku muntu wese watanga amakuru yatuma afatwa. Uyu muyobozi ngazwi ku mazina ya Sekamusa Baluku. Uyu mutwe wa ADF ni umwe mu mitwe ikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni umutwe wica kandi ugasenya nta kurobanura, ndetse ukaba ufitanye imikoranire n'umutwe wiyita Leta ya Kisilamu IC. BBC yanditse ko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Amerika yavuze ko Sekamusa Baluku ushakishwa ari umunya-Uganda ushobora kuba ari mu kigero cy'imyaka 40 isatira 50. Iyi minisiteri binyujije muri gahunda yo gutanga ibihembo kugira ngo hagerwe ku butabera, Rewards for Justice, yavuze ko ku butegetsi bwa Sekamusa Baluku uyu mutwe wa ADF wibasira, ukica, ukamugaza ndetse ugafata n'abagore ku ngufu, ndetse ugakora urundi rugomo rushingiye ku gitsina, kandi ugakora ibikorwa byo gushimuta abasivile barimo n'abana. Iyi minisiteri ikomeza ivuga ko uyu mutwe ushora abana mu mirwano ndetse ugakoresha abana imirimo y'agahato muri teritwari ya Beni muri Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe wa ADF ushinjwa kwica abaturage b'abasivile b'abanyekongo babarirwa mu bihumbi no kugaba ibitero by'ibisasu muri Uganda. Mu mwaka w'ibihumbi 2020 honyine uyu mutwe wishe abasivile barenga 849 nk'uko bivugwa n'akanama k'umutekano k'umuryango w'abibumbye. Umutwe wa ADF ngo watangiye ugaba ibitero bwa mbere muri Uganda mu mwaka w'1990. Uyu mutwe ukaba ubarirwa mu mitwe irenga 130 ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Ngo ubusanzwe ni umutwe washyizwe ku rutonde rw'imitwe y'iterabwoba mu mwaka w'2021. Umuyobozi wa MONUSCO Bintou Keita mu kiganiro yagiranye n'abakozi ba societe civile muri Beni muri Kivu y'Amajyaruguru bashimangiye ko MONUSCO ikwiriye gushyira imbaraga kuri brigade ishinzwe ubutabazi kugira ngo babashe guhashya imitwe y'inyeshyamba ya M23 na ADF. Abayobozi ba societe civile basabye ibi kugira ngo MONUSCO ibashe kurwanya umutwe wa M23 na ADF ku butaka bwabo. Bongeyeho kandi ko baramutse batsinze izi nyeshyamba abaturage babo bagarurira icyizere MONUSCO. Ibi babigarutseho mu nama yateranye ku munsi w'ejo ubwo imiryango itegamiye kuri leta yo muri Beni yaganiraga n'abari mu butumwa bw'umuryango w'abibumbye MONUSCO, bakasaba ko bakwihuza n'ingabo za Kongo kugira ngo babashe guhashya inyeshyamba za M23 zazengereje igihugu cyabo. Aba bayobozi ba societe civile basabye iyi brigade idasanzwe ishinzwe ubutabazi ko yakwihuza n'ingabo z'igihugu kubera ko bafite ibikoresho bihambaye bagatsinsuriza inyeshyamba burundu. Aba bayobozi kandi bongeyeho ko ikibazo bafite ari umutwe wa M23 na ADF hamwe n'ibihugu bibashyigikiye. Bongeyeho kandi ko niba izi nyeshyamba zineshejwe burundu ku butaka bwa Kongo, MONUSCO izahita yongera guhabwa icyubahiro mu gihugu cyabo ndetse kurusha uko byahoze. Umuhuzabikorwa w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu yagarutse ku kuntu uyu mutwe w'inyeshyamba wa M23 utarusha imbaraga ingabo z'umuryango w'abibumbye. Kuri we yumva
abafata icyemezo mu muryango w'abibumbye bakagombye guhindura imikorere. Aba bayobozi basoje basaba rwose ko hakongerwa ibikoresho ndetse n'intwaro n'amasasu, ubundi bagafata icyemezo cyo kurasa umutwe wa M23 ndetse na ADF ndetse n'ibihugu bibashyigikiye ndetse bishyigikiye iyi mitwe. Ku rundi ruhande, ku itariki ya mbere, Lieutenant General Constantin Ndima, umuyobozi w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, yatangaje ku mugaragaro ko imihanda yerekeza mu duce M23 igenzura ifunguwe kugira ngo ibiribwa bituruka muri utwo duce bibashe kugera mu mujyi wa Goma wugarijwe n'inzara. Nyuma y'amasaha atarenze 24, ubuyobozi bw'iyi ntara bwasohoye irindi tangazo rivuga ko icyo cyemezo cyo gufungura imihanda yerekeza mu duce M23 igenzura gikuweho, bituma iyi mihanda yose yongera gufungwa. Imihanda yongeye gufungwa ni umuhanda wa Goma na Sake na Kichanga na Kanyabayonga, n'undi muhanda wa Goma Sake na Kichanga na Pinga, n'undi muhanda wa Goma na Sake na Mushaki na Masisi ndetse ugana Warikare. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwatanze ibisobanuro by'uko impamvu zatumye bwongera gufunga iyo mihanda ari uko hari umushoferi wishwe n'umutwe wa M23 mu gace ka Katare muri teritwari ya Rucuru. Uyu mutwe ngo ukanasahura ibyo yari atwaye birimo n'ibyuma by'imodoka. Ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru bwongeyeho ko icyo cyemezo kigamije kurinda umutekano w'abaturage bashobora kwifashisha izo nzira kuko bashobora guhohoterwa na M23. Kuri ubu rero byateje urujijo kuko umushoferi bivugwa ko yari yishwe n'umutwe wa M23 yagaragaye ari muzima. Guhera mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu hamenyekanye amakuru yemeza ko uwo mushoferi atigeze yicwa n'umutwe wa M23 nk'uko byari byatangajwe n'ubuyobozi bw'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ku mbuga nkoranyambaga z'abatuye mu mujyi wa Goma hacicikanye amashusho y'uwo mushoferi ari kwidedembya mu gace ka Kibumba ari kuza mu mujyi wa Goma. Ni amashusho uwo mushoferi yoherereje inshuti ituye mu mujyi wa Goma ubwo yashakaga kumwereka ko ibivugwa ko yishwe n'umutwe wa M23 ari ibinyoma, ahubwo ko akiri muzima ndetse ko ari kugaruka aza mu mujyi wa Goma. Amakuru dukesha umwe mu banyepolitike muri Kongo utuye mu mujyi wa Goma utashatse ko dutangaza amazina ye ku mpamvu z'umutekano we, avuga ko icyemezo cyo kwemerera abaturage kujya guhahira mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23 cyateje amacakubiri muri guverinoma ya Kongo. Aya makuru akomeza avuga ko abari muri guverinoma baturuka mu burasirazuba bwa Kongo cyane cyane muri Kivu y'Amajyaruguru bari bashyigikiye iki cyemezo, ariko abandi bakomoka mu tundi duce by'umwihariko mu ntara ya Kasayi ari nayo Kisekedi akomokamo ndetse akaba ari bo biganje muri guverinoma barwanyije iki gitekerezo ndetse bikomeye. Bavuga ko byagaragaza ko bari gutsindwa intambara ndetse ko bananiwe kwambura umutwe wa M23 utwo duce tw'ingenzi tugaburira umujyi wa Goma. Byarangiye abagize guverinoma ya Kongo bakomoka mu ntara ya Kasayi na Lumumbashi na Kinshasa n'ahandi baganja bo muri Kivu y'Amajyaruguru bemeza ko imihanda yongera guhita ifungwa. Aya makuru akomeza avuga ko ubutegetsi bw'i Kinshasa bwahise butegeka Lieutenant General Constantin Ndima, guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, gushaka urwitwazo ari bugeze ku batuye Goma, maze agahita asohora irindi tangazo ribamenyesha ko imihanda yongeye gufungwa kubera ubugizi bwa nabi bwa M23. Biravugwa kandi ko ubutegetsi bwa Kongo bwagize impungenge z'uko M23 ishobora gucengera mu mujyi wa Goma yitwaje urujya n'uruza rw'izo modoka. Ibi biremezwa nuko zimwe mu modoka zari zavuye mu duce tugenzurwa n'umutwe wa M23 ku munsi w'ejo ziriwe zisakwa na FARDC kugira ngo barebe ko nta ntwaro zoherejwe n'umutwe wa M23 zikaba zarekuwe mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu nyuma yo gusanga izi modoka zose zitwaye ibiribwa. Nyuma yo kumenya ko ibyari byavuzwe ko uyu mushoferi yishwe n'umutwe wa M23 bigatuma imihanda yongera gufungwa ari ibinyoma, byatumye abatuye mu mujyi wa Goma barya karungu. Barakarira ubutegetsi bwabo aho bagaragaza ko butabitayeho na gato bitewe n'uko inzara iri kuvuza ubuhuha muri uyu mujyi, mu gihe bo n'imiryango yabo bimereye neza mu murwa mukuru wa Kinshasa. Ngayo nguko rero ibi ni ibikomeje guturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akomeje kubera intambara idasanzwe iri guhuza umutwe wa M23 n'igisirikare cya Kongo FARDC.
wifuza kuzajya uhora ubona ama updates tuba twabateguriye, icyo usabwa ni ugukora subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera kugira ngo ujye ubasha kuba uwa mbere mu kubona inkuru tugenda tubagezaho 5 kuri 5.